polao yeo e bontšhago e le ya maikemišetšo go dumelwa ge Samantha Zungu a ile a setlwa ka tshipi tlhogong. O tlhokofetše ga a fitlha bookelong ka Labohlano la 13. Kgorotsheko Kwanga Brian Semfako o ile a gogela morago kgopelo ya beili mola monyakišiši molatong o a ile a ba kgatlhanong le go ba gona ga ditšea diswantšho ka mabaka a polokego. Gape o kgopetše gore diswantšho tša Semfako di se išwe moyeng ka ge dinyakišišo di sa tsene fase. Balapa ba sa kwa bohloko. Siyacela ukuthi ijustice isisize kakhulu ngalento lena, isisize. Siyabonga for isupport evele bantwini from SABC. Ka ntle ga Kgorotsheko badudi ba ba batlile go thekga balapa. We will fight. We will make sure that justice is preserved in this case. He's not a first-time offender. Secondly, they must consider that he was already on parole for the assault of the ex-girlfriend. Go bile le boipiletšo go banna tšhireletšang basadi ka nageng. Stop this sketch of gender-based violence. This thing is a choice. When somebody murders somebody, it's a choice. So you can choose not to kill. You can choose not to rape. Ba mmušo wa Gauteng ba tsenya letsogo. Because of the ages of the children, it means as the department we have to be with them up until they get up to the age of 18 or so, and we don't abandon them at that stage. The program will just be revised. Molato o šutišeditšwe go la 13 Setemere ka ge dinyakišišo di tšwela pele. Ke Mageke Mohlabe wa ditaba tša SABC Kgorotsheko ya Magiseterata wa Nigel.